आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी अहानबद मरुब पाव मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंगी लमदम सिंगदा कोविड वैक्सीन कापगी चांग नेमलिबा असिदा नुंगनांग फोंगदोक्रे मालेमगी अतै मफम सिंगा लोइनना मणिपुर सुंगसी क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगना गुड फ्राइडे पांगथोकली मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस 94 लेरी नाबा फबगी चांग चादा 39.2 राज्यसिद अखाक अराउगा लोइनना ngarangdagi akanman nong chubadagi mafam kyada chingninghaiba amasung uwa tekpadagi chathok chasinda akaiba thokle amasung pradhan mantri na hari sarkarna lebak asigi jila khudimakta medical college amamam hangdoknaba warep lobagi matungina lagliba sahi tarada doctor marangkaina leiragani मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह हाइरी कोविड-19 लाइचन मरम ओइदुना ममलियामनबा मियोबगी पुंसी कया मांगख्रे मरम मदुना लाइचन अस्तिगी चेक्सिनबा तंगाई फदे कोविड वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिबंगना वैक्सीन कापथोकपिनबसु मुख्यमंत्रीना अपील तौरी इम्फाल वेस्ट जिला की मयांग इम्फाल लाइबा एन टोमचो पब्लिक ग्राउंड ब्लॉक हेल्थ मेला अमसुंग टेलीमेडिसिन एट आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हौदोपगी थोरमदा वाफम असी मुख्यमंत्रीना फोंगदोकिबनी थोरमसी राज्य सरकार की नुमित चामनी की थौरांगी मखादा अमसुंग आजादी का अमृत महोत्सव कमरी लेना पांगथोकपनी सिंगी लमदम सिंगदा कोविड की हिदा कापगी चांग नेमलिबा अदुदा नुंगनांगबा फोंगदोलोदना मुख्यमंत्री हाई ट्राइबल ऑफिसर सिंगना मियामबु हिदा कापनबा पुंगनिंग थौगतकदबनी अनौब सरकार असिगी मांगदा तारिबा थबक सिंग अदु पलदुना सिरी बिरेन हाई मणिपुरबु चौखट लंबिदा पुरकपा हौरकपदा गायरी मांग हाई सरकारना नुमित चामनी की मनुंगदा पाइखकदबा थबक सिंग लोइसिलबा मतुंगदा चहीगी ओइना पांगथोकदबा थबक थौरम सिंग लाउथोकनी रिम्स जेनिम्स अमसुंग राज्य सिगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अयामबदा डायलाइसिस की खुदोंगचाबा लेबदा मुख्यमंत्रीना नुंगाइबा फोंगदोकी राज्य सिदा किडनी अमसुंग कैंसर नाबगी मीगी चांग हेंगललिबा असि नुंगनांगबा फोंगदोलोदना मुख्यमंत्रीना हाई लैनासिंग असि पोहलिबा मरुएबा मरम असि चिंजाक्तगिरा नत्रगा करिदगिनो हाइबदु चपचाना थिदोकपगी तंगाइफदबा लै चीफ मिनिस्टर की हक्सेल तेंबांगी लिस्ट यावरिबा बेनिफिशियरी सिंगी ममिंग अमुक हन्ना येंगसिनबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा पाउताक पिरदुना मुख्यमंत्री हाई लिस्ट असिदा करिगुंबा सरकार की कर्मचारी सिंगी मिंग यावरमलबदी खुदकता लोकथोकदबनी चिंगदा पोपी पांबी थाबगी मतांगदा मुख्यमंत्री हाई हंदकता खुलगी खुलापसिंग अमसुंग लुसिंगबसिंग उनबदा पोपी पांबी की पोथोक हेन मरांकाइना पोथोकनबगीदमक रसायन हार सिजनरे हाइबदा नुंगाइतबा पोई असिगुंबा रसायन हार सिनबा असिना नोंग चुबा मतमदा इसिंग पात तुरेलदा चेंथरक्तुना मियामना अमुक हना सिजनबा मतमदा लाइना कया पोहनबगी मचाक अमा ओहेली लोकताक पाता लम खोपचलिबसिंगना यारिबा मखै सरकारना थबक लखोत्रिंगाइदा मखोय मसा मसाना हंदोकिनबा मुख्यमंत्रीना हाइरी हिंगनबगी नवादा मी हु बिजन दिया हुए मी ये हु बिजन का हिंगनबगी है तो मतलब हिंगनबगी नवादा दे मतलब अपने कंटेम डॉक्टर करी हिंदू जो करी साधु जो है तुमगा मधुना कैन एक्सक्यूज हो गया कब सीरियसली से जब तू पुथोगा कॉफी तो पुथोगा जब तू बिजन का चाह तो दिखा दे बेबा पर मधु पुथोगा को होना पड़ता चल लिबा केमिकल माया तो सिंगल आका का कोई ना थाई बसे नुदी की ने कोई में अदुना मसी अनि मेडिया फ्रेंड्स इशू मसी अवेयरनेस है खतना without having any bias reasoning the merit discussion तो होनी है थोरमदुगा मरी लेना मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल अवार्ड इम्फाल वेस्ट कया कल्ब अवार्ड बेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवार्ड बेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अवार्ड सु येंथोके थोरमदुगा मरी लेना तोंगान तोंगांबा विभाग सिंगी स्टॉल सिंगसु हांके श्री नोंथोमम बीरेना अनिरक सुबा तामदा राज्य सिगी मुख्यमंत्री अमु अन ओइरकपदा बीडीएफ वेलफेयर एसोसिएशन थवालना नुंगाइबा फोंगदोरकली चेरोलमदा एसोसिएशन असिना हाई बीडीएफ लिंककीबगी तरान थोइ सुबा कुमोन थोरमदा मुख्यमंत्री बीडीएफ सिंगी याइफा थौरांग सिंगी थबक पाइखकनी हाइना लौथोक पिरंबा दु थबकता ओंथोक पिनबसु मुख्यमंत्री की पुंगनिंग चिंगसिलकली लैबाक असना निंगतमलप चही 85 सुरपगा मरी लेना पांगथोपा आजादी का अमृत महोत्सव थौरंगी सरुक अमा ओइना इराय नुमित खुदिंगी अखनबा क्विज की थौरम लेप्तना संदोक्तुना लागली ngasi की क्विज की दमक क्विज मास्टर दा खुसिनजरी
ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फालगी पाव कांगबो मसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुण्य सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 53 सुबह एपिसोड की वहां हंगजरी वहां अदुदी इंग्लिश मसमापन निफु मरीगी अप्रैल 13 INA की लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत आलीना मोइरांग सलामी पीखिबा INA की मसु अहुम की फिरालदु कनाने युंखिबगे। The question is, who planted the INA's tricolor flag on 14 April 1944 at Moirang, on which the Lieutenant Colonel of INA, Shaukat Ali, gave salute. Aikoigi email address airimfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifamamadi contact number galoinana adongi paukum thabirao. Mamangi irai numita quiz program asigi 53 sub episode ta hangjakibo wahang. English singa masanipan marputra mathoigi Anglo Manipuri War da Khongjom gi lanfamda British singna siznakiba nongmai top adugi maming kari kaubage lan adu da British singna top kaya siznakibage wahang asiga suma paukhumdi nongmai top adugi maming number 2 Mountain Battery kawi lan adu da British singna top ani siznaki khwaidagi hana suma paukhum pirakhiba mioi ahum khagachare makhoi sing adudi ahanba winner na porompat chuthektagi Wahengbam Rajesh ni aigi ming Wahengbam Rajesh sing porompat chuthektagi ne Ordinary jo Imphal News Unit amasung Manipur State Art and Culture Department anina senbi ba Azadi ka Amrit Mahasab quiz program asida aina quiz winner oiba phangjarak pasida aipam khangdan nuai ba pokchei loinana leibaki damuta kathokraba athobusingi maramda khangjabadasu apenba pokchabaga loinana khangdaba kaya amasu khangje hore makatana quiz senbiduna makatana saruk yaba phangbagi tanjadu lawjigi haijeri अनिसुब विनर ना लुवांग संगम ममांग लाइकाइदगी नोंथोंबम पंकाज सिंहनी अहुमसुब विनर ना लुवांग संगम मखा लाइकाइदगी हुइनिंग सुंबम ओलिविया देवीनी विनर सिंह दा कांग्रेचुलेशन पिजरी लोइसलकपदा ngasi 53 सुब एपिसोड की क्विज की वाहंग अमुक हननिंग सिंगजरी इंग्लिश सिंह मसमापन निफु मरीगी अप्रैल 13 दा INA की लेफ्टिनेंट कर्नल शौकत आलीना मोइरांग दा सलामी पीखिबा INA की मसु अहुम की फिरालदु कनाने युंखिबगे। The question is, who planted the INA's tricolor flag on 14 April 1944 at Moirang, on which the Lieutenant Colonel of INA, Shaukat Ali, gave salute? ताबिरिबा पाउसी आकाशवाणी इम्फाल देगिनी मालेमगे तै मफमसिंग लोइनना मणिपुर सुंगा सी क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगना गुड फ्राइडे पांगथोकली प्रभु जीसु क्रिस्तबु क्रॉस ता पांगतिंगदुना हाटखिब अदुबु निंगसिंगदुना नुमिदासी पांगथोकपनी नोंगसिंगी फिबम फट्रबसु अयुक अंगनबदिगी हौना चर्चसिंगदा अखनबा लाइसोन सभासिंग पांगथोकनरी गॉस्पेल सकपा अमसुंग बाइबलगे अखनबा सार्मन पिबना नुमिदासीगी थोयदोकपा सक्तम ओइरी। नुमिनसिदा मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंह मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष थोक्सोम सत्यव्रत सिंह कैबिनेट मंत्री सिंह नेमचाप गेन अमसुंग अवांगबो न्यूमाई अमदी मणिपुर विधानसभा की हिल एरिया कमिटी की चेयरमैन दिंगांगलुंग गांगमैना राज्यसिगी मियामदा अखनना क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगदा याइपा पाउजेल पीरी। गुड फ्राइडे की सेंगलब नुमित असिदा प्रभु जीसु ख्रिस्टपु निंगसिंगनदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई महाकी मियोबगी सेवा अमसुंग मचिन मनाव ओइबगी फिदम अदुना मियोई कयागी लमजिंग मैरा ओइरी। केंद्र की मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर RK रंजनसु राज्य की क्रिस्तान लाइनिंग चटपसिंगदा याइपा पाउजेल पीरी। MLA Karam Siam Nahari, Apaba Tabak Tawbada Punging Tawapagi Hainabi Tamda Honasi, Lilong Sajing Marian Kong Community Hall Pangtopa, Langtabal Kendri Manung de Leba, Mama Pa Lajadraba Angang Singda, Mahi Masing Tamnaba Selgi Tiangbang Yen Topagi Toram the Wangang with the city Siam Nahai, Larik Tambahibasi Muiba Adugi Gyantan Bani, Angang Aduna Gyantarabadi, Mama Pa Sing, Warning I Late, Mahangai, Miam the Yaribumakai Matam Chana Tabak Taunaba, Honagadabani. Aina Quaidagi Maruina, Lojaba, Toram Se. The Mapale Jagitrabai, the issue ma'am, Moibu Mateng Pangba, Numitsine, Wangona, quietly Maruina, Laurise, Aina Moida, Minung Sigi, Mataunagi, the Pusergi, Kaimama, Moida, Aina Asayam Tauba, Moibu Tona Pigena Kanba, Tungi Puser Generation, the
achouba inon ama pinanabagidongda pangwa matingne sidi political platform natte mina mida pangwa matingne Manipur hauzik COVID ki active case nifumapan lairi raijagi haksel bibangna topa cherol madhai mioi ahum nauna positive oiki aduga mioi anina naba faki positive oiba mioi amata sigibagi paw laite apunba positive case lak ama lising kuntratre chama marfu mangagi manungda lak ama lising kuntra manga subna tara taruk naba fakre naba fabagi chang sada marfudrani pan dasmik mari anini Hauzi Pawada Mui Lissing and Chama Kun Lyset Astigi Lake Tre, rises the Hauzi Pawada COVID vaccine dose lak Kunipan, Lissing Taramatoi Chama Chumna and Kapre, Masigi Marunda Ahanba dose lak Taramanga Lissing Nipuma Pon Chachuk Humpumatoi, Amasung, Anisuba dose lak Taramatoi Lissing Marpudra Matoi, Sanipan, Marpudra Humdoi Sure. Precaution dose Lissing Humpumapan, Chamapan, Nipumapan Kapre. Akhak araw ko lonya na akan manong chubadigi none amasung Tamenglong jila da miyangi mahukshagi punchida chawna akaiba thokle mafam kya da chingning khaiba utie padigi chacho sasinda apan ba thoki masina maram oidina mafam kya da mai phangnakide mafam khaladadi yungi jingasing pai thokki hairi aikoi gi pawmin hai Imphal jiribam lambida chingdegi lekhom leinang center padigi khongsang maya da gari kaya panduna leikhi IT road ki Tamenglong amasung Dailong lambi da su singning khai badigi gari sachok sasinda khudong chadaba kaya mayok nare lambi sengdopagi tabak haujik chathari nonglai nungchit aduna Chandel jilagi Tonsen Kulen amasung Kul aduga nangnan leiba Kakching jilagi manung chanaleba pangan tabigi mafam singda su yung kai uwa amangata thokle hari haujimaki oina asok apan thopagi paw leite Fire Service Seol Palan Laiba ki atay mafam singalonina Manipur da sungarang digi hokre kumsi sahi hiramna learn fire safety increase productivity haibasini mathok tawri ngai da thawai na ponta fikraba fire service ki mioi singbu ningsingduna numit asi Martyrs Day haina su palan tawri Manipur Fire Service na su thoram asiga marilenna ngasi mai saklaba matamda mi karamna kangadagi haibagi matangda drill utpa lecture kam demonstration na singba thoram sing pangthokki Thasigi Taramatoida Rims Hospital da layang naba Pukalakiban Nupa Matangi Numita Laikidaba Adu Haujik Rims ki Mokta Tamli. Lampel Police ki Osina Topa Cherolaman Hai Mioi Adu Put Manga Inchitare Wangi Kulay Kuchuni Amasung Non Manipurini. Mari Mata Sina Thasigi Tarani Pangi Numit Yung Paugi Manungda Haksang Asi Laudrabadi Haunabi Matungina Matau Mangam Pangtok Kragani Hari. Akasbani Imphal Legi Pau Tabiri. Pradhanmantri Narendra Modi na Gujarat ki Bhuj Saba KK Patel Super Speciality Hospital Laibak Miyam da ngasi kathokre. Video conferencing ki khutang da hospital adu hogdoloduna Pradhanmantri na hai hospital asina Miyam da ahoma mamal da magul laiba haksel ki khudong saba phangalagani. Hospital asina lanmi gi imung manung amasung lalon itik tawriba miyoi singi imung manung da khwaidagi phaba makal gi ana layangi khudong saba pigani. Shri Modi na hai magul laiba haksel ki khudong saba piba haibasi laina singdagi ngakthok Naba natana makoigi social justice pu pungling thagot pani. Pradhanmantri hai Ayushman Bharat Yojana amasung Jan Aushadhi Yojana gi makada lairaba amasung middle class family singna ana layangi lamda lupa koti kya tingadaba adu tinghanre. Shri Modi hai sarkar na lebak asigi jila khudingmakta medical college amamam hangdoknaba warep lawkiba matungina lagliba chahi tara asida singthaningai oina anoba doctor sing leiragani lebak asigi miyamda ahongba mamalda hakselgi khudongchaba phangan baibasi sarkar asigi tawfadraba thabakni Thoramduna Gujarat ki Mukhyamantri Bhupendra Patel Kendra ki Haksel Mantri Dr. Mansukh Mandavia saruk yaki Bharat hauji pawda COVID vaccine dose koti chama marfu manga Lak kuntra hena kaukre masigi manungda ahanba dosa koti marfudra mapan lak humudra mato hena amasung anisuba dosa koti marfu mari lak taranipan hena kaukre hauji pawda precaution dose koti ani lak kuntra tare hena kaukre lebak da hauji covid ki active case lising tara matoi chama marfudra matoi khakta ngaire naba phabagi chang sada marfudra nipan dasmik tare tarukni covid positive oiba mioi taruk khak ngasi siki aroibada maroiba pau Mukhyamantri N. Birena Singil Lamdam Singda COVID vaccine kapagi chang nemliba asida nungnangba phongdokre. Malimgi atay mafam singalona na Manipur da sungasi Christian lining chatpasingna Good Friday pangthokli. Manipur da hauji COVID ki active case ni fumapan lairi naba phabagi chang chada marpudra nipan dasmik mari anini. Rises da akhak araw galona na ngarang dagi akan manong chubadigi mafam kya da singning khaiba amasung uwa tekpadigi sathok sasinda akaiba thokle. Amasung Pradhanmantri na hari sarkar na laibak asigi jila khudingmakta medical college amamam hangdoknawa warep lawbagi matungina lagliba sahi tarada Dr. Marang kaina leiragani Paulo Jare